Ka seng samlas nong Jakrem mentagasngi ka arpolai tarik uyayong arjara posau. Kalapan kuno eka third inter-school sports meet competition 2024. Ha ka baka Lumtyngun secondary school Jakrem. Kalalong kanong job, balapan long hamanan Mawphor Jakrem, South West Hills District. Ha ka baki don borok ka South Liki School, kibalawan baneshi benta. Laban kadau baga jingpan long eka nega lempung ilakai. Kalong kumshi benta ban lumlang iki school kibadan hapo jong kasnong, bakin don eka mensim juga jing sengu sengujan. Baru ban kentiu, iki kana aki benta ki bedai, berki kamel ekai. Nomor kasnong Jakrem, kada ka wei kasnong, ke baju sei ki rang berki thei ekai. Ki bala pau bha, berki bala yor uban mikma de district, baru ika jelah ki jajing ekai ki baper. Ha ka bakut jong jing ekai jong baru ki benta. Lasam ki khusnam shimet, barkum juru usyakakan hun bajob. Ha ka match drill, ka Mawphor Presbyterian Secondary School Jakrem, Lumtyngun Secondary School Jakrem, ka balalong kaladu. Ukong sana ka nagasngi. Udai ubak tanlin walang, uwe ni kisamarang ba joka dong katany. Rengkat kajian lang kinakit kam joka syong Jakrem, katana du secretary shnong, ubak jayan bor kalengkoi, barki rekod joka seng sama shnong Jakrem. No. Henry, kajing pau jumpi, lada kajing tibet jumpi hakika melekai, kasa junam bati. Kunta ngakentu ipi sosisin, kinong ikai, bapin sngoba, pan nang yai pelong ya kum kini kijing elekai, naga benta ki kena man kapor, man kesnem. Kaseng samla shnong Jakrem, ngasngau sarong sisa bakal sim ya gane benta. Wat lada kamde kimde kinong hikai, Henry kilong kisamla kibaju perkat naga benta ka baha kamiat jom ka yemlang ka salang kibadon ni ka mesim ban kintiu naga benta jong pi ki kana skol kiseng sama snong kidai ki nong ker nong da naga benta ka snong ka tau kibakwa ban warra ya garoi ka par bat hakum ka ka por kila wanra sisa ya ka jengker ko naga benta jong pi ki kana